primjer sa kraja prvog filma. To je ta situacija u kojoj se tema javlja u najsvečanijoj varijanti koja će se čuti u svih 6 filmova. To je zapravo jedini primjer kada se javlja u toliko baš svečanoj verziji sa svim limenim puhačima i udaraljkama i sve kao što je glavna tema. To je kraj filma nakon kao pobjednički marš, na neki način bi to mogli reći. Ovdje inače je zgodno za primijetiti način na koji je samo prvi film muzički uokviren. Film počinje samo sa glazbom, dakle sa onim uvodnim dijelom, sa bogatom orkestracijom, svečana tema i sve, a na isti način i završava, kao što ste sad vidjeli, isto nema dijaloga, samo slika. Te na taj način opet zapravo Lukas pokazuje koliko mu je glazba bitna u cijeloj toj priči. Iako je ovo recimo možda čak jedan od rjeđih takvih slučajeva, zapravo je glazba vrlo često ispod dijaloga i zvučnih efekata i svega. Ovo je jedan od rjeđih situacija kad glazba dominira slikom u potpunosti. Međutim, takvih primjera ipak ima, što ću vam još kasnije pokazati neke. Još jedna značajna tema koju treba spomenuti je tema princeze Leje, koja ujedno funkcionira u prvom filmu na neki način kao čak i malo romantična tema, budući da ima suptilno romantičnih tenzija između glavnih likova. No međutim, ta tema, kako će se kasnije vidjeti kroz kasnije filmove, ipak je prvenstveno tema princeze Leje. Ona je naravno melodijski puno razvijenija i harmonijski kompleksnija. Pa ću vam sad prvo pustiti primjer da poslušate, a onda malo pogledati o čem se tu zapravo radi.
Ta tema se javlja uglavnom u scenama koje su naravno vezane uz princezu Leiju. Kao što sam rekao, dakle, tema je harmonijski vrlo interesantna, budući da ona načelno je u D-dur tonalitetu, no međutim vrlo brzo izlazi iz okvira i modulira zapravo u jedan vrlo udaljeni des-dur tonalitet. Iako se radi samo kromatskih pola tona, ali kroz gledajući harmonijski je to vrlo udaljeno. Tema započinje ovim vrlo prepoznatljivim skokom za malu sekstu, koji inače uvijek se veže uz princezu Leiju i kasnije će to biti isto slučaj sa Padme Amidalom, koja je njezina majka, ali to ćete kasnije vidjeti isto, dakle oni su na taj način povezani. Ali uglavnom taj početni motiv je ono što određuje tu temu i po čemu je ona uvijek prepoznatljiva, budući da ostale teme nemaju taj skok intervalski. I također harmonijski element koji kombinira mol-dur tonalitet. Dakle, prvo imamo u D-duru tonički kvintakord, u prvom taktu, a u sljedećem dakle, molsku subdominantu. I izmjenom ta dva akorda zapravo gradi se baza harmonijska. A preko te molske subdominante se kasnije modulira u zadnjem taktu prvog reda u napoljski tonalitet, u D-duru, a preko njega i kasnije u D-smol. Dakle, ima nekih vrlo udaljenih modulacija, a sve unutar tih recimo koliko 8-9 taktova. Tako da je tema vrlo razvijena, upravo zbog toga što je ona puno emotivnija nego recimo glavna tema koja mora biti herojska i jasna i čvrsta i stabilna. Dok ova tema ima više taj emotivan aspekt, pa je ona harmonijski puno slobodnija i puno, kao što rekao, razvijenija. A recimo jedan od prvih scena u kojima se ta tema jasno javlja je scena u kojoj Ben Kenobi konačno dobije poruku. I saw part of the message. I seem to have found it. General Kenobi, years ago you served my father in the Clone Wars. Now he begs you to help him in his struggle against the Empire. I regret that I am unable to present my father's request to you in person, but my ship has fallen under attack, and I'm afraid my mission to bring you to Alderaan has failed. I have placed information vital to the survival of the rebellion into the memory systems of this R2 unit. My father will know how to retrieve it. You must see this droid safely delivered to him on Alderaan. This is our most desperate hour. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.